Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinaga na Glenda at taga-probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nadungo kan naasikaso ni Anton kanyak, ket dayta ti makagapo nga uray nakaaramid iti basol, ket jak maaramid apanawan. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Glenda. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Agkabalaytan. Agkasartan ton, inton addan usarinta. Isuntumot lang ti pagtungpalan ta. Sayang lang ti pagababang ko iti dagus ko. Itad kulangan kan ka, ta iso ti bayad mo iti abang mo dito eh. Ay, no saan ka lang ay ayatan, Anton? Sa anak ko mga umanugot. No kasta, umanugot ka. Sige, pagtulagan ta ti gastos. Sikat ti abang, tasyak tagbayad iti danum kan silaw. Ti makanta, pagguduan tamat lang. Okay, total. Agpada tamat nga da trabaho na. Anya? Imanugot ka nga agkabalay kayo ka ni Manong Anton? Asan kayo pa'y nagkasar, manang? Anya ngay nga rod, awan pa'y matusaran mi. Imbagan ka tatalaga aginastusan ni Albert ti kasaryo. Di imbagam kumamot ka ni Manong Anton, tay kasar na ka nga umuna. Awan mat urnong na. Sayang mat nga agpaiso ti pagabang na. Kan agab-abang akmat. Di may mayat laangan amay sa laang ti abangan mi, tapno makatipid kami, kan makaurnong kami. Ala, makaammo ka. Ngam amakan no maamuan ni tatang ket agunget. Saan mat siguro? Kan saan mo ngamin nga ibagbaga Makaammo ka manang. Bakit ka matan? Amo mat siguro ti pagsaya atam kan saan? Imbagkan ka tawan parikot mo. Adda ka lang itibalay yung agururay iti iyawat ni Albert Aswaldona. Katwan ata nagpili ak anasayat iti lalaki apakyasawaak. Kasano nga rod, kat ni Anton mat abas driver tinakarik na ak iti panagayat. Kat anusam ang arod manang, taisumat ti kinayat mo. Anton, aglaminak matan. Maditi pagbakik. Nabara ka mat nagpaiso. Mabit lang ha, tamangalak iti agas at tumaram. Ken saan ka pa asumrak ita? Sa anak mat talaga asumrak. Aglaba ak kumatado ti lalabaan. Kasta ka di? Ala, saan ako nasumrak? Agpakadak iti bus ko. Tas akong ti aglaba. Ken tapno adda kadwam. Awan mo't laang ti agluto iti kanan. Agyaman na kanton. Imbaglakit din tadak. Mabit lang, mangalak iti tumaram. Ngamangan ka pa'y sakbay ngagtumar ka. Italaang manin amaramanak ti lutom. Talaga nalaing kang hagluto. Ket, dayta ti pakainlabam kanyak, Glenda. Di naktumalipatan, gapo kadag iti lutok. Apay, ikan na kaya ngamin itirason tapno lipatan ka? Ha? Ay, saan madakasta, ha? Ngam kayat ko lang nga ibagakan ka, adata, aging ga iti udi. Ni patay lang ti mamagsina ka data. Agpaiso nga tadagita nga ibagbagam, Anton. Siyempre mo't ibagak nga rod aya, no saan mo't nga agpaiso. Nakalabak matan, Glenda. Masapul asumrakak ita iti trabaho. Anya nga tano awagan ta ni Shaira, tao may nakapailaang kadkadwaan ditoy. Total, awan mo't lang ter aramidan na iti balayda. Sige, tawag akinton madamdama. Inlutuan ka matan iti kanam, sakbay pumanawak. Wan, saan ka madanagan? Kabailaktag may maysa. May mayat mat lang no adda kadwam. Iso nga awaga mo ni Shaira. O, kumusta nga iti panagkabalayo ka ni Manong Anton? Mayat-mat, nadungo kanyak ni Anton. Ita masakitak, iso pa'y tinaglaba. Kat nasayat mat nga rod tapno saan ka nga agbabawi anak ikabalay ken kuana. Marik na kat awan to ti pagbaboyak kin ni Anton, Shaira.
Amok ngay ayatan nakunay. Sigurado ka kadi iti dayta, manang? Wen, ading ko. Anda akong Glenda, kumusta kan? Medyo mayat matantirik na. Nagawid ka din ni Shaira? Wen, itay pa'y. Awan gayam, at aginatang ko prutas para ken ka. Maan ka iti prutas. Iti kasta, daras ka pumigsa. Agyamanak manen Anton, Iti anya? Gaputa na asikaso ka kanyak. Gaputa ingatangan na iti prutas. Rumbang lang met Agsakit ka nga rod. Mala, bumangon ka ditan, tamangan ka. Anya ti kayat mo akanan ka na gito, itaw gasak. Kayat ko day ta grapes. Mabit lang nga rod, tayo saganak. Hello, Anton. Aping imawag ka. Uwin takayat ko nga ipakaamukan ka. Asa anak makaawid ita arabi. Taapay man. Agkurang ti driver ni boss. Kasano day ta? Di aman turog mon. Naiturog ko ni tay. Kan iturog ko pa'y. Kalpasan ti pa nagsarita ta. Kasta ka di. Agan-anad ka nga rod ha. Wen, di nakpakadanagan. Sige nga rodan. Bye. Anya ti kunam gayam. Ada sa bali ang mapaliiw mo kani Anton. Kasta nga rod. Italaang mat akanayon matan asaan nga agawid iti rabi. Nagado arason na. Adan samot tan babae na. No agawid, i-check mo ti cellphone na. Kitaam no ada kachat na wano katext na sa bali. Sige. Kasta ti aramida kinton sumangpat. Saan kayo kading agap-apa? Saan? Pulos asaan kami pa'y anagapa. Ang mga no atap mo lang madayta. Ay, sapay lang kumakaren. Sapay lang kumar. Mayatan ti uurukan ni Anton. Kita ti cellphone na. Awan mo't makitak akatsat. Wano ka text na. Anya nga tataramidak. Tapno maamak no da babae ni Anton. Amukon. Ti kun doktor na nga agnagan iti pilo. Kita agno ada number na ditoy. Iso ditoy. At dapat mabasak a conversation da. Alaag ti numero na. Ka-text me tak. Sa anak nga agpakaam mo, asyak ti kabalay ni Anton. Iti kasta, makaalak iti impormasyon kenkwana. Agbiyahe ak manen, Glenda. Agawid ka kadino rabi Kita agto, no anya ti ibaga ni boss. Agtaksak tulatakan ka. Marik na ka nagbaliw kan kanyak, Anton. Dandan ni awan oras mon kanyak. Pasensya ka lako man, Glenda. Gapo iti trabaho na ito'y. Maawatan na kumamat. Sige, maawatan ka. Gapo tayo ayatan ka, Anton. Kat sapay lang kumatagan anad ka kanayon. Uray si kamat. Agan anad ka mata kanayon. Ay ayatan ka unay. Laglagi pamday ta. Itata nakapanawan ni Anton. Rugyak matan a textmaten ni Pilo akong doktor na itibas ng iman maneho na. Iti kasta, makaalak iti impormasyon. Noan niya ti mapaspasamak kini Anton. Maamwak no pudnumit lang ang agbibiyahe da buwan no saan. Kumusta ti panagawit ti asawam? Awan mo't nakita ka chat na, wan no ka text na. Mabalin na nag-delete. Mabalin mat at talaga nga awan ka chat na. Ngamada na panunot ko apamuspusan. Anya dayta? Inalak ti number ti konduktor na. Makichat may takan kwa na. Tapno amok no anya ti mapaspasamak. Mabalin mo nga agpaiso ti makaala iti impormasyon. No anya ti araramidan ti asawam. Wan, kat nagreply mat idi in text ko. Kinunak ngagsapsapulak iti ka-text. Ala, barang dayta ti sungbat ti atap mo kani Anton. Nukas na,
Baro ka nga, Rod. Wen, baro agpay. Ti driver mo nga'y, baro pa'y. Anda kakabkabalay na. Ang sanda nagkasar. Ngam tidagas na. Si Mangpet jay sigod akayan ayat na ang naggapoy jay abroad. Agkit-kita damanen. Kat maburiburan san no asino tipilyen na kadakwada iti kabkabalay na. Anya? Madimat atikas na nga aramid day ta ang driver mo. Talaga amadi. Ang amumeten narigat ti makibiyang. Anya ngay matinagan ti kaayan-ayat na kagap-gapo na iti abroad. Divine. Amangan nukas kamutla iti driver mo. Ay na, awan tupay kaayan-ayat ko. Awan mangayat kanyak. Amangan matnukon ko namlaang dayta. Saan? Ngam nulagid di adda mangayat kanyak ka babae. Isun ti ayatek. Saan agtungag bali na kasi ti driver ko. Sige nga, Rod. Agpakada akpay. Oras matan ti trabaho. Awagan kan tumanan. Bye. Ti awanan ba in Anton? Apay anaramid na kanyak ti kastoy. Kunak no ay ayatan na. Ngamduang kami matgayam itibiyag na. Ti awanan ba in alalaki? Hello, Shaira. Hello, Manang. Ni Albert da ito, eh. Agdigdigos ni Shaira. Anda ka di parikot, Manang? Kasta ka di. Mabalin nga ibagam nga umay dito idagos ko. No awan importante ang papanan na. Sige, Manang. Ibagak, apaman ang makadigos. Apay ka di, Manang. Okay ka kadila, ha? Okay, aklang. Kaya't ko lang ada pangyib ka. Sakit tinakam ko. Nagapa kayo kadi ka ni Manong Anton? Ada nga min na amuak may papankan ko, ana. Ibagak tulangan kin ni Shaira. Apaman nga umay dito idagos ko. Awanan ba'y na lalaki? At dagayam kayan ayat na nag-abroad. Agkalma ka kumalaang Manang Glenda. Tapno makapagpanunot ka na niya tirumbang aramidam. Talaga nagsakit tinakam ko. Ipapas ko ti sakit tinakam ko kadagiti badbado na. Iso kastay tirumbang kadagitay. Anya ka din aramidam. Saan mo dadaalan dagita akawas? Dadaala kami nakawas na. Kastay tirumbang kadagitay. Anya ka di. Ang kalma ka lang kunakmat. Urayan ti isa sangpat ni Manong Anton. Tagsarita kayo. Nasaya at matanagawid kan. Anya, naipapas mo ti iliw mo kin ni Divine? Anya ka din ti pagbagam. Saan kan nga agin didam mo? Gaputaan mo kunti amin. Nakamom iti dayta. Saanan ang masapol nga ibagak? Ayop ka, Anton. Ala aminan akawas mo kat pumano kan. Agyaman ka. Ta saan ko pa'y adinadaol amin akawas mo? Gaputalinapdanak ni Shaira. Pakawanin na, Glenda. Sorry. Sikati bilang ko nga asawak. Sikati pilyak. Gaputa sikati ay ayatek. Ulbod! Apay nga rod ang naaramid mo tinang lipot kanyak. At kayong kayan ayat mo ijay abroad. Kinapudno na. Nabayagan na nag-break kami. Ngam iso lang ti umas asidag ita kanyak. Pakawanin na kuma. No nasulisugakin ko na. Anyang arot ti kayat mo ang mapasamak kita. Liklikak ni Divine. Gapot adya kayat ngagsina ta. Sigurado ka ang aramid mo dayta? Aramidak parakan ka. Gapot adya kayat ang mapukaw ka. Rumbang ko mga i-break kan. Gapoy ti dayto nga inaramid mo. Ngam gapot ay ayatan ka. Pakawanan ka. Ngam siguraduam lang ang asaan mo asublian day jay a Divine. Tanong maamuak ngagkit-kita kayo pa'y. Diyak agpangadong ang mangisinakan ka. Ikarik, Glenda. Diyak ton makisinaraken ko na. Aging ga ita, awan pa'y matimadlaw ko asabali kini Anton, Mr. Lonely.
Kan aging ga ita, saan pa'y anapukaw ti sakit tinakam iti barukong ko. Nagrigat ti kastoy a sitwasyon, ngam ikarkarigatak alabanan ti riknak, gaputa ay ayatek unay ni Anton. To'y pagayam mo, Glenda. Agyaman pagayam Glenda iti da ito apakasaritaam. Awan dakes na iti panangpakawan mo kini Anton. Kat sapay kumata sa Anton, nga ulitan ni Anton, timadi nga inaramid na. Tay kunada nga ruden, once is enough, twice is too much. Ket no ulitan ng tupay, addakin kan amang hedeng. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Glenda. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.